Hadinu Neymar bat Cristiano Ronaldo menta sabat Lionel Messi on nyalakai lang u Casemiro. U Casemiro lesoi ya ke kontrak bat ke Inter Miami ke ban trekam hadu ke bakut jong ke ayom arjar artnyau ha Major League Soccer. Hakane ke kontrak ru kadon kalat ban penjelan ke balak ban pensai ubat ke klub hadu ujeliu arjar arpo kendai. U Casemiro le pendep sausnem ha Old Trafford hakane ke por latep gol ha ke jingkai final jong ke League Cup ke bala penjob ya ke Manchester United haus 6 arjar ulai ulpoi ru sya artliki final jongka FA Cup bat ulara ya ke 6 ladu haus 6 arjar arpusau. Susu udai ru si benta jongka kenhun Manchester United ke balapoi sya ke final jongka Europe League hau jemang arjar arpusan. Hadin ba ulai lekai lang bat kini ke Arnold ki legend Neymar bala ke kenhunri Cristiano Ronaldo ha Real Madrid. Andrai menta un nyelakai lang no ne un nyelong si teammate baru Lionel Messi uba ula jia kun persya haki kendai senang mensua man ba Messi udang don ha Barcelona. Ka Aston Villa kala menjur ya kajing yete pan soy ya uving jong ke Chelsea wale jando karena ha kajing simram ke basi samoy. Badru la ban penjalan ya ke kontrak jong hukum basau senem. Badru ban tit pura yu lada ula ban pendep ya ke kendon balabu da ke klub ha ke ni ke samoy. Penjalan biang Phil Foden ya ke kontrak bat ke Manchester City kuma saus nem kapemut un nyalakai bat ke klub hadu usnem arjar live ho.